Proteklog su vikenda u Siraču održani drugi po redu Dani šljiva. Ova jedinstvena manifestacija na području Bjelovarsko-bilogorske županije započela je nizom stručnih predavanja vezanih uz uzgoj, preradu i plasman proizvoda od šljive, prvenstveno rakija. Osim degustacije kulinarskih delicija za koje je bila zadužena županijska udruga kuhara, uživati se moglo i u druženju u seoskom siračkom dvorištu gdje se pekla rakija u kotlovima, a kuhao se i pravi pekmez. I sad opet vidimo da će to nadići naša očekivanja i odmah ću najaviti da sljedeće dane šljiva više nećemo moći organizirati ovdje, da će biti prenapučeno i da ćemo sljedeće dane šljiva održavati vjerojatno pred tamo na prostoru škole gdje imamo prostor i onda ćemo moći i ona takmičenja što smo planirali sa šljivama održati sve ono ostalo što ide uz to. Iako na siračkom području postoji idealni uvjeti za bavljanje voćarstvom, pa tako i uzgojem šljiva, interesa za tom poljoprivrednom granom nema. Međutim, postoji problem plasmana same rakije šljivovice i proizvedenih šljiva. Tako da na našem području, nažalost, imamo najvećim dijelom stare zapuštene šljivike koji se ne održavaju. Dosta je štete učinila šarka, a novi nasadi slabo se podižu. Evo na ovom području, širem daruvarskom području, svega nekakvih 3,5 hektara je novih nasada podignuto. Na ovogodišnje dane šljiva prijavljena su bila 45 uzorka rakije, uglavnom šljivovice. Domaćine ove manifestacije posebno veseli činjenica da su prva 3 velika zlata pripala upravo siračkim proizvođačima rakije. Prvonagrađenog Krešimira Mika pitali smo recept za zlatnu rakiju. Prve šljive, kad počne zorit, prodrma se, to je druga kvaliteta. A onda drugi puta kad sazore, kad se zrma, to je prva kvaliteta. A što ostane, to je ponovo kasnije, tresemo sa pritkom, to je isto druga kvaliteta. One srednje, kad su one lijepe, jedre, krupne, mekane, to je tako klasa. I to debeljara i žumanica. Drugo veliko zlato pripalo je Karlu Hunjeku, a treće Mirku Vončini.